Nastavljamo sa programom u NLB sali. Našeg narednog govornika ste imali priliku da slušate upravo u klinici. On ima zaista zanimljivu biografiju. Pre svega je serijski preduzetnik sa više razvijenih tehnoloških biznisa, osnivač je i direktor kompanije Lava IT Solutions. Od Nedima saznajem da je svoje prve velike pare zaradio prodavajući opremu za fotoaparate, a kasnije napravio i svoje filtere za kamere koje se koriste u brojnim hollywoodskim filmovima, čak se koristi u filmu Irishman. U zadnje vreme je pokrenuo nekoliko novih softvera, a kaže da ima neka tajna veza između Search Engine Optimization i Conversion Rate Optimization. U svom predavanju razotkriće nam tu tajnu vezu između SEO principa i CRO standarda i kako postići harmoniju između njih da bi prosto prodaja bila na najviše mogućem nivou. Zato molim vas za jedan veliki aplauz za Miroslava Ostojića. Ok, čujem se dobro. Dobar dan ljudi, moje ime je Miroslav Ostojić i velika čast i zadovoljstvo mi je da budem ispred vas ovdje na ovom mjestu. Htio bih da se zahvalim i Nedimu što me pozvao ovdje i celokupnom timu što je organizuje ovaj događaj i što ga je digao na takav svetski nivo. Danas ću predavati jednu jako zanimljivu temu, kako postići harmoniju između SEO principa i CRO pravila, kakva je tu tajna veza, šta možemo da očekujemo od AI alata i šta nam kroz ove LLM donosi i kakva je budućnost prodaje na internetu. Pa da počnemo. Znači ima neka tajna veza za sve ljude. Izvinite, malo sam se poneo. Okay. Ima neka tajna veza između SEO i CRO. Moram prvo da se predstavim. Ništa, ajmo kao da se predstavim. Znači, u IT-u sam preko 15 godina. Ne. Čekaj, ovo je malo... Čekaj. Ne mogu. Imam mali problem tehnički. Ne mogu nazad. Pa malo je dugme nazad, evo ga. Možeš pomoći? Imamo malih tehničkih problema. Ne. Evo. Bio mi je mali spoiler. Ok, sad znam na kojoj sam prezentaciji, ovo je PDF. U IT-u sam od već 15 godina, od 2013. sam u SEO, kad reči panda i kolibri nisu bile samo životinje. Svoju prvu IT firmu sam otvorio 2015. godine, gdje sam sa svojim prvim klijentom zaronio u svet e-commerce-a i od tada sam sa tim partnerom, to je sa tim klijentom postao partner i pretvorili smo tu jednu firmu koja je zarađivala tada par hiljada dolara, danas gdje zarađujemo par miliona dolara godišnje. I to je ovo što je najavljeno, to je taj za optiku i kamere. I tokom svega toga sam još usput, malo se pozabavio conversion rate-om, naučio kad pravi još neke sajtove i tako dalje. I to me se dovelo do danas da imam jako jedan, I have a very interesting skill set. Gdje ću sad nešto od toga i da podelim s vama kako da povećate prodaju. Znači, ima neka tajna veza između SEO i CRO. Mislim, ovo je PDF, tako da odmah ću reći da je to burek. U stvari, trebalo da ide prvo mini ćivan, ali u stvari burek sa mesom. Šta se sad desilo? To je to, čekaj. Evo ga, dobro je, sve je dobro. Znači, to je burek. Sad vi me pitate kakve veze ima burek, moram ponovno vratiti ovdje, kakve veze ima burek sa svim tim, ali ima dosta veze burek sa svim tim. Prvo prođemo kakav burek treba bude. Znači treba bude svež, sa mesom, slojevit, ukusan i naravno, znači, da se lako konzumira, da uživamo dok ga konzumiramo i kad sve to pojedemo, znači kad je ukusan burek, da ga preporučimo prijatelju. Brate, znaš kakav sam jeo burek u Banja Luci, idi bre. Ali sad ćemo to da zamenimo reč burek sa kontentom.
Mislim, evo ga, ide prezentacija. I da poredimo u stvari content i kad zove burek. Znači, isto ide. Znači, ponovo, kakav content treba bude svež, da ima sadržaj, da ima smisao, da mi nešto kad zove, da bude slojevit, da nije ono tek tako površno napisano. Da bude zanimljiv, jel te ukusan, to vidite zanimljiv i to da se lako konzumira. Jer na današnje vreme svi se bore za našu pažnju i mi svega imamo 30 sekundi koji dajemo tu pažnju i to je baš dovelo da, evo, danas je bio Mario koji je pričao o TikToku. TikTok je postao popularan zašto je on imao samo, imaš 30 sekundi, daj sve što imaš i to je to. I to je dovelo da sad content kreatori postanu majstori da vam toliko stvari daju za što manje vremena, to je u tih 30 sekundi. Ista ta pravila moramo da primenimo na naše sajtove kako bi to sve ispalo kako treba. Idemo dalje. Dobro, znači, meni je Nedim rekao da smo ovdje svi iskusni marketari, da svi znaju šta, kako i slično, ali evo, pošto je ovo nažalost PDF, sve pite su pitice, jedno je burek pitac. Zašto to kažem? Zato što mi smo u današnjem svijetu u moru kontenta, ali kao i kontent kao burek mora bude kvalitetno. Ko ovdje zna da napravi burek? Ok, niko. Ko ovdje pravi kontent? Dignite ruke slobodno. Znači ima vas, ima, to je super. Zašto je to bitno? Da se napravi burek, to je pravo umeće. Znači burek mora da se napravi, bude slojevit, da bude ukusan, da mora kroz sve one sitne detalje, kroz ove meso dobro da se propruži, najbolji začin i slično. Isto tako kao kontent mora bude dobar. I zašto je to sve bitno? Zato što, najbolje da kažem ovako, ako ovdje neko sad piše blog ili tako, molim vas, citirajte me. Google jede burek. Ok? Eto, zašto to pitam? Zato što je to sljedeća stvar, a to je SGE. Ko ovdje zna šta je SGE, ne podigne ruke. Ima vas 10. 5, realno, ali ajde. Da bi objasnio šta je SGE, moramo da se malo vratimo nazad. Kad zove 30. novembar 2022. godine. OpenAI organizacija formira, to jest objavljuje ChatGPT. I sa time je promenio istoriju sveta. Zašto je promenio istoriju sveta? Zašto je promenio celokupan doživljaj kako se funkcioniše. Zašto do tad mi smo išli na internet da tražimo nešto, da kad nas nešto interesuje, da proverimo kako se stanje, da bukiramo, da kupujemo i sve redu. Od tog trenutka do sad, taj običan chat je postao nešto novo. Postao je bukvalno personalni asistent gdje mi postavljamo pitanje. Više nema potrebno da imamo ni na Google, ni da Bing, ni da bilo koji drugi pretraživač. Sve možemo pitamo ChatGPT, je li tako? Sad, tu su naravno došli veliki igrači kao što je Google, kao što je Microsoft. Google je napravio Bard, Bard je napravio jedno veliko sranje. Pa su ga, šta rade u marketingu, rebrandirali u Gemini, Microsoft napravio Copilot i to je sve tako postalo. Sad, šta se desilo u stvari sve to? Oni kako su postali asistenti koje konstantno koristimo svaki dan, oni su sad uskapirali, pa vi mogu da pomognu i u prodaji. I onda su napravili nešto što se zove SGE. SGE je skraćenica od Search Generative Experience. I to je ovo. U suštini kad se nešto ukuca, jel možemo režije nekako pustiti neku drugu prezentaciju, pošto ovaj je PDF pa ne pokazuje se. Ovo je jedan GIF. Režija može? Druga prezentacija? Ne može? Šteta. U svakom slučaju. Ovdje kad zove sad ima jedan GIF, proslijedit svima vama, pišite mi na LinkedIn, gdje u stvari pokazuje kako funkcioniše Generative AI u suštini. Zamislite kad uhvatite ovako u Google, više nemate ove sajtove, nego vam Google izbaci sve spremno. Hoću da kupim bicikl. On ti kaže, evo ti gdje hoćeš da kupiš biciklu, ovo su ti najbolje ocenjeni bicikli, hoću da kupim biciklu za mountain biking. On će ti odmah izbaciti bicikle za mountain biking. I to je to što se dešava. SGE je nešto jako novo. Za SGE svega se priča, evo prvi artikl je napisan 10. maja 2023. A prvi white paper to govori, white paperi su najčešće ovi artikli koji govore kako to sve funkcioniše i kad to izlazi. I izašlo sad u januaru, što bi rekli, ovo vam je svež burek. Zašto je to sve rečeno i kakve veze SGE ima sa svim tim? Pa, ako je vaš sajt optimizovan, ako ima dobar SEO, ako ima dobar CRO, onda će vaš sajt biti u bazi znanja
Geminija i samim tim će Gemini, kad krene da radi, predlagati vaš sajt i vaše proizvode. I kaže se da će samim tim samo broj posetioca i broj prodaja samim tim skočiti za 30%. I to je to. Eto, mislim, završena prezentacija. Šalim se. Može jedan aplauz. Ovo je prvi put da predajem kad se ispred ovolike publike. Hvala. E sad, ljudi misle da je 30% malo, ali ja kad im dajem svjetske razmjere, 30% od milion je 300.000, a ja bih rado imao 300.000 u svom džepu u svakom trenutku. Tako da ćemo sad proći kako da postignemo to da naš sajt ispunjava sve ta pravila. I ovo je jedan meme koji sam lično napravio, molim vas, upite tu lepotu. Znači, ima neka tajna veza između SEO, SGE i CRO, a to je burek, to je content. Content sad mora bude jako slojevit, ali bukvalno kao burek, gdje mora ispunjava SEO pravila, znači da se rezimiramo, SEO je Search Engine Optimization, koji se deli na technical, on-page, off-page. Imamo conversion pravila, znači to su conversion rate optimization, KISS, keep it simple and stupid. Mislim, ide u stvari KISS, keep it simple, stupid, ali ako je nešto glupo i lako se koristi, još bolje. Keep it clean and simple, ovaj lim. Ko zna što znači lim? Ovo inače kad zove Apple fanboys obožavaju, ali ovo rekao kad zove Steve Jobs. A? Tako je. Neko je rekao kad zove lim je less is more. Ili kako smo sad radili u ovoj klinici, što je jednostavnije, što je praktični vaš sajt i lakše se koristi, to je bolje. Pravilo 3 klika, to ćemo već proći, i svaka stranica treba da ima CTA, ili ti call to action. Ja sam veliki borac da sve prolazimo kroz primjere. I Nedim mi rekao da trebamo da vam dam pravi value, tako da ćemo proći kroz jednog pravog klijenta, šta smo radili, kako smo radili i šta smo uspjeli s tim. A da, prvo šta ne treba raditi. Ne treba, to jest nemoj da lažeš svoju publiku, to je svoje korisnike, posetioce. Znači, ako ste rekli da je prodaja 30%, onda je prodaja 30%. Ne može sad, ali nije na ove artikle. Znači, to već stvara negativan sentiment kod vaših kupaca, imaju manju želju da kupe kod vas. Nemoj da kradeš kontent od svoje konkurencije. Znači, nije nikad dobro klati se oko tih stvari, bolje napraviti nešto originalno, ili što bi rekli oriđiđi, nego to. Ne kupuj backlinkove i na berzi, negdje ovdje sam vidio par black hatova, ne koristi black hat tehnike, to će vas odmah doći kroz prvi, drugi, treći update, to dolazi odmah da vas bankrotira. Par klijenata me nije slušao pa se desilo. Ne napadaj konkurenciju, jer je taj biznis koji smo mi skalirali u milione, mi smo došli da budemo na vrhuncu uspjeha u toj niši. I konkurencija je krenula sve moguće, to je hakerski napadi. Znači, na sajt dnevno dobijamo tipa red veličine 1000-2000 hakerskih napada, DOS napada, toksični linkovi, sve redom. Ali ako dobro napravite sajt i vodite se white hat pravila, sve je to ok. I naravno, na kraju, ne komplikuj. Sad bih krenuo prema pesmu, ali nisam vičan, tako da ćemo preskočiti. Elem. Klijent je ero.rs. Etera je prodavnica eteričnih ulja, da se ime samo primetiti. I šta smo mi uradili? Mi smo uradili hosting, uradili smo novi UX design, technical i on-page SEO i conversion rate optimization. Ali pazite sad ovo, marketari, mi nismo radili uopšte off-page SEO. Znači, oni su već imali. I možete vidite u julu prošle godine šta se desilo. Oni su bili rangirani za tipa 200 i kusur ključnih reči, a svega su imali možda u piku 400, 300 i nešto posetioca. Od juna prošle godine, ovo je bukvalno izvadio sam pre nedelju dana, ovo je njihov broj posetioca dnevno. Znači, to je na piku od bukvalno duplo. A samo smo redizajnirali sajt kako treba. I, evo naravno, šta smo uradili? Prvo, hosting, to je pogrešna stvar, idemo, hosting. Hosting je naš, ali ovo je specifikacija. Uslikajte ako hoćete da znate šta čini dobar hosting. Znači, platforma je cloud, web server je Lightspeed, zašto on optimizuje slike da to ide brže. Redis je da vam ubrzava učitavanje iz baze, MariaDB je MariaDB. I da, pravila koje smo koristili kad pravimo sajt, imamo dva pravila. Prvo je KISS, maksimalno dozvoljeno pluginova kada radi se WooCommerce.
je 15, a ako radimo običan sajt, maksimalno 10. Jer ja kad mi dođe klijent, na primjer, recimo onaj koji sam video sad smo radili delovi, ja mogu da se oplenim da taj sajt ima barem 40, ako ne i 50 pluginova instaliranih. Znači, držite se principa 10 do 15, maks. Idemo dalje. Evo ga, znači šta smo ovdje uradili? Ovo je, na primjer, znači svaka kategorija ima svoj landing page. Kao što smo pričali, to je baš bilo pitanje ako imate dosta proizvoda. Onda napravite kategorije i za te kategorije napravite landing page i koristite da ključna fraza, ne ključna reč, nego ključna fraza baš odgovara toj landing stranici. Znači, na svakoj kategoriji smo ostavili utiske korisnika, prave utiske korisnika, i ostavili smo FAQ sekciju baš za to. Naprimjer, ako ide jedna eterična ulja, dobro, zašto su ta dobra eterična ulja, kako se koriste, šta treba voditi računa i slično. Evo ovdje, na primjer, iskustva korisnika. Mi smo baš prava iskustva, vadili smo iz društvenih mreža i drugih mjesta gdje su nam ostavljali i ostavili smo baš za tu kategoriju. Isto tako FAQ. Najviše postavljamo pitanja, mi smo bukvalno išli kroz mailove, pazite, to su hiljade mailova gdje smo vidjeli, ok, ovo se često postavlja, zašto, ajmo da olakšamo customer supportu posao, da ne mora svaki put da odgovara isti mail, nego evo vam FAQ sekcija. Način plaćanja, šta, kako i zbog čega. A ako je pojedinačan proizvod, onda specifične stvari za taj pojedinačan proizvod. I to su u suštini evo, bukvalno piše, da li su to SEO ili conversion rate pravila. Ok. Ja, zaboravio sam da kažem jednu stvar. Ukoliko uradite SEO i CRO, to je 90% već rešeno za Gemini. Onih 10 ćemo uskoro proći na kraju, a to je jako zanimljiva stvar. Elem, ovo je sad drugi deo. Šta je kao? Pravilo 3 klika. Znači, jedan klik ulazi se u shop, drugi klik ulazi se u proizvod, treći klik proizvod je u korpi. Isto tako 3 klika do checkouta. Prvi klik korpa, drugi klik checkout, treći klik hvala vam. I to je to. I jako je bitno ovo hvala vam, zato što to sumira celokupan utisak korisnika da ima koja je narudžbina, koliko košta i kad zove da je odradio. Jer često dešava da neko kupi i onda ga vrati kad zove kupovina na homepage. Ja rekao, jeste vi normalni. A inače ovdje ko radi kad zove pay-per-click marketing će mi se zahvaliti. Ako ima thank you page, bolje hvata konverziju, tačno se zna ko je došao na thank you page. Idemo dalje. I svaka stranica ima CTA, call to action. Ali call to action ne može samo bude dugme. To može bude neka nova interakcija. Ljudi, ostavite nam komentar, ostavite nam kazuje poruku, pišite nam vamo, pišite nam tamo. Sve to ima svoje. Evo sad će ići slajdovi kako smo to napravili. Ovako izgleda, na primjer, proizvod, veoma jednostavno. Šta je, koliko košta, dugme i kratak opis. Ovako je, čim klikneš to, odmah se pojavi kada zove pop-up sa korpom, ideš dalje. Evo, ovo je checkout. Prošli smo kroz 5 sajtova, samo jedan ima ovakav checkout. Imate sve na jednoj stranici da vam se učita u jednom skrinu i to je to. Imate sa 10 strane cenu, imate kada za sve informacije i molim lepo, ništa više. Jasno? Je li jasno? Klimnite glavom. Dobro, neki me prate, neki ne, nema veze. I naravno, hvala vam. Na kraju hvala vam kada zove stranica gdje rezimira se sve što je naručeno, kako je plaćanje i sl. Šta je bitno što smo još zaključili? Znači, svaka stranica, znači ko koristi WooCommerce, mi smo koristili plugin RankMath, svaka stranica ima ocjenu 80 od 100, znači morate se potruditi oko bureka ili ti sadržaja, da svaka stranica ima dovoljno sadržaja, da Google to razume šta pričate. Da H1 tagovi su istovremeno vizualno najveći. Sad, zapamtite, dolazimo u vreme AI-a, dolazimo u vreme LLM-ova, gdje oni već mogu da prepoznaju šta je na slici, mogu da već razumeju šta vide. I nekako logično je da H1 tag vizualno bude najveći. Što znači, očekujte da će uskoro Google koristiti OCR sisteme, Object Recognition modele, to jest kako god, koji će prepoznavati kako je strukturirana vaša stranica i da li to što vi govorite, da li tako vizualno prikazujete. Da li je to jasno? Ako jeste, kažete uhu! Stvarno? Dobro. Znači, H1 above the fold. Uvek je bitno da above the fold, H1 bude above the fold, da bi ljudi kad su razumeli šta vide, šta im kupujete i da to bude baš ta ključna fraza koju nudite. Svaka stranica učitava za manje od 3 sekunde. Znate li za ovo? Amazon je radio istraživanje.
za svakih 10 milisekundi što im se sporije učitava prodajna stranica, oni gube tipa $18 miliona. Tako, ako se vi držite ovih pravila, a istovremeno ovo su Google Vitals, da vam se sajt i same stranice učitavaju ispod 3 sekunde. To se ponovo podudara s ovim što se rekao keep it simple, da ne natrpate sve i svašta 100 čuda da usporite učitavanje. Svaka slika ima deskriptivni tekst. Znači, to je još jedna bitna stvar da se alt tekst upisuje. Zašto je to bitno? Vidite, ovdje ima SEO Crawl i ACC. ACC je skraćenica od accessibility i to će vam Nedim reći, to je rekao je da će to biti jako bitno u budućnosti, da tipa do 2030. godine stupa novi akt Evropske unije gdje možete dobiti ozbiljne kazne ako vaš sajt nije accessible. To je AIDA pravilo u suštini i to je, na primjer, predlažem, je prvo štitite sebe od tužbe, omogućate da vaš proizvod bude dostupan ljudima sa smanjenom vidom, a istovremeno povećate svoj SEO, što je logično. Sadržaj na stranici je keširanje i optimizam. To ne moram da objašnjam. Svi znamo šta je keširanje. Dignite ruke ako znate šta je keširanje. Ajmo više ruke. Stvarno. Wow. Ok, keširanje je instalirati jedan plugin. I sve ono što imate na stranici se sabije u jako malo da bi se brže učitavalo i da bi brže stiglo do vas. Da znamo. Ok. Sve slike proizvoda imaju vidljiv brand i proizvod. Ovo se oslanja na ono malo pre što sam rekao, Google počinje da vidi. Jako je bitno kad prodajete svoj proizvod da imate sliku, jasnu sliku tog proizvoda i da imate brand tog proizvoda da se jasno vidi. I ovo Google će skapirati, naprimjer ako okačite sliku Canon aparata i umjesto Nikon, a rekli ste da prodajete kad zove Nikon, on će vas penalizujete zbog toga. I to je to. I sad idemo do onih 10%. Tih 10% u stvari ono što doprinosi da budemo dobri u ne samo conversion rate u SEO-u, nego da nas LLM-ovi i Google i Bard i svi mogući i Gemini i Copilot vide, je da testiramo. Znači, ovo je ono što je rekao Nedim još malo prije, znači, kad radite analize, radite ih mesečno, provjerajte šta radi, pišite tekstove, kako su se oni poboljšali. Naprimjer, ja se sjećam, evo, prošli mjesec sam nekom klijentu promenio tekst, uradio sam analizu i vidio sam da tipa ljudi dosta googluju jednu specifičnu vrstu proteza za zube. Ja sam preimenovao samo title i malo tekst za tu ključnu frazu. Oni su dobili tipa na njih 2 nedelje, 3 nedelje kada se to sve ažuriralo, indeksiralo, njihova posjećenost na toj stranici se povećao 3 puta. Kako to beše? 3 puta ROI, to je poprilično dobro. Tako da radite dosta analize, testirajte šta valja, šta ne valja, rangirate, ono što ne valja, menjajte. Kod CRO analize radite AB testiranje. Da li svi znaju ovdje šta je AB testiranje? Wow, ok, ajde da pređemo ukratko šta je AB testiranje. AB testiranje je kad instalirate software, na primjer kao Google Optimize, zapravo ćemo poslije kroz to, na vaš sajt i napravite male izmjene, po mogućnosti jednu izmjenu, kao na primjer da li je dugme žuto, da li je dugme zeleno i on će kad dođu ljudi na vaš sajt, on će jednima će pokazati dugme da je žuto, a jednima da je crveno. I onda ćete poslije toga moći kroz analitiku da pratite ko je bolje prodao. I vidite, poslije mjesec dana, žuto je prodalo 50 sjelica, crveno je prodalo 80 sjelica. I to je to. I onda znate da treba iskoristiti crveno. I tako primjenjujete, ali to radite u kratkim inkrementima na tipa duže vremenske periode. I to se bolje pokaže. Ili možete uraditi skroz drugu stvar. Ako ne znate u kojem smeru dizajn same stranice treba da ide, stavite jedna strana jedan dizajn, druga strana drugi dizajn i krenete odatle. Možda će jedan dizajn skroz da promeni stvar, ako imate jedinstvene proizvode. Dobro, praćenje putanje akvizicije, kreiranje levak. Svi ovdje znamo šta je levak. Dignite ruke ko zna šta je levak. Barem znamo šta je levak. Idemo. Levak, znači u suštini bitno da pravite te landing stranice i da pravite te putanje kako ljudi prolaze kroz taj levak. I bitna stvar je da im omogućite da to bude što bezbolnije, što jednostavnije. Kao što rekao, 3 klika. Ne treba vam levak veći od 3 klika. SGA analize. Znači, u suštini to krenete, pitate ChatGPT, Gemini, hej, šta znaš o ovom brendu? Šta znaš o mom brendu? Kako si saznao moj brend?
evo ti neka nova informacija. I on će vremenom, kako tako interagujete s njim, on kupiti svoju bazu. Ako i drugi ljudi isto tako interaguju s njim, on će to shvatiti da je to relevantna stvar i tako će ažurirati svoju bazu znanja. I to je onih 10%, jel te? Ovo mi je najžalije od svega što je ovo PDF. Ko je ovdje gledao House-a? Ok, svi. Ima jedna scena, sad gledamo ponovo House, ima jedna scena gdje pita da li koristite vaš inhalator kako treba. I trenutak je bio kao, naravno da znam da koristim, potrošim jedan nedeljno. I kako to funkcioniše? Pa uzmiš ovako inhalator i ona je ovako malo sebe naproska i eto, tako inhalator funkcioniše. U stvari, ovo je poenta što vam pričam. I zašto je testiranje najbitnije? Zato što vi ne znate kako vaši kupci interaguju sa vašim sajtovima. Ne znate kako oni interaguju sa vašim proizvodom. Ja imam puno puta te čovjek pita, jel može ovo? Ja ga pitam, druže, kako si uopšte uspeo da ga nateraš da to uradi? Kao, pa meni je čini sve logično. Ja pitam, pa kojom logikom? Zato je jako bitno da testirate i da pitate ljude za feedback. Evo, na primjer, i sad pričamo o alatima kako da to se postavi. Naravno, svi ovdje znamo šta je Google Analytics. Da može jedno pazite sad ovo. Vidite ovaj Google Analytics kako je predivan. Znači, ovo je 800 posjeta dnevno. Ovo je na sajtu koji ja nisam uradio SEO. Ne, nego sam obučio čoveka da piše tekstove. Čovjek je doktor, hirurg. Znači, ja se ne zezam. I čovjek je za 3 mjeseca dostigao ove rezultate. Ovo su realni rezultati od pre godinu i po dana. Znači, čovjek, ja sam rekao, slušaj, ti si hirurg. Ti si, imaš način razmišljanja. Šta i kako? Ja sam mu bukvalno došao, jedan dan, seo je pored mene i ja sam rekao, ovako se piše članak. Evo ti ga Rank Math, on će ti kazati šta ti fali i treba da dostigneš preko 80. Čovjek je, ali pazite, ovo je čovjek hirurg koji je internacionalno poznat. On je seo pored mene, uzeo note, zabeležio to sve, jednom nedeljno objavljuje članak i ovo su rezultati. Ovo je čist organic SEO. Znači, ovo je on page i to je to. Ništa više. Samo pogledajte ove lepote. 50.000 page views, ishrana posle operacije žučne kese. Mislim da je smešno, ali čovjek ima red veličine 2000 upita dnevno za njegove usluge, a tipa usluge su po 10-20.000 evra. Just saying, rezultati. Ko ovdje zna šta je heat mapping, Hotjar? Idemo, napredujemo, idemo u pravom smeru. Ok, onda ne moram puno pričam. Instalirate Hotjar i pratite kako ljudi interaguju. Gde su kliknuli, pratite analize, pravite izveštaje. Ko zna ovdje šta je Clarity? Vidite, ovi koji ne znaju, a koji znaju šta je Hotjar. Clarity je besplatna verzija od Microsofta koji vam omogućava da istovremeno koristite isto heat mapping. Ne predlažem da koristite i Hotjar i Clarity, nego Clarity je besplatan, pa ako imate nekog klijenta koji nema budžet, ovo je idealna alternativa. I Google Optimize. Ovo je alat za AB testiranje. Znači, u suštini funkcioniše kao Google Analytics i povezuje se sa Google Analyticsom. I vi samo treba kažete, ako imate WordPress sajt, samo kažete developeru, evo ti, ukucaj Google Optimize i Google Analytics i on će vam spojiti sve zajedno. On će vam to povezati i kažete, ja hoću ovakvu stranicu jednu, ovakvu stranicu drugu. I Google sam, kad ljudi dolaze na vaš sajt, će im servirati ono što omogućava AB testiranje. Ok? Sve jasno? Jasno, dobro, super, idemo dalje. Ovo ne moram uopšte da pričam, ovo je Nedim i ispričao i svi koga prate znaju kada zove, znači, za SEMrush i Ahrefs. Ljudi preporučuju za Ahrefs za naše predele, a SEMrush globalno. Ako niste znali, SEMrush ima kancelariju u Beogradu. Just saying. Ako nešto vam zeznu, imate gde da palite baklju. Naravno, ne pozivam na nasilje ni pošto. Meta SEO inspektor je plugin koji je besplatan. Evo ga, to je ta slika velika gdje vam govori bukvalno šta vam fali sajtu. Tako ako radite samostalno, idealan alat koji može vam pomogne kako da rešite sve probleme na sajtu. GTmetrix i Pingdom su alati koje mi koristimo za testiranje koliko se sajt učitava brzo. I ono najčešće govori šta vam fali. Da li su ti slike optimizovane, da li su pravilnog formata, da li si nekako kompresovao JavaScript da ti sve zabrlja, sve vam kaže, vi ga samo koristite i ovi svi alati su naravno besplatni, osim Ahrefsa i SEMrusha koji se plaćaju.
ali ima ona famozna rečenica if you're good at something, never do it for free. I to je to. Bili ste divni. Hvala vam puno. I tačno smo s vremenom. Idemo. Ajmo jedan glasniji aplauz, izvinite što sam se prodala, jako sam pojačana. Idemo još jedan aplauz. Hvala. Moram da prokomentarišem da dugo neko predavanje na konverziji nije imalo ovako zanimljivu reakciju publike. Pokrenuo si brojne diskusije i neka večna pitanja da li je burek sa sirom ili sa mesom, gde pronaći najbolji burek u Banja Luci i tako dalje, ali nakon nekoliko šaljivih poruka zaista ima dosta i konkretnih pitanja i hvala ti na jednom zanimljivom predavanju. Podsjetit ću vas sve da naravno i ocenite ovo predavanje, kakav je bio stepen korisnosti, zabava je bila definitivno na nivou. Jedno pitanje koje se istaklo, zašto 10 do 15 pluginova kad jedan može biti teži od 15 njih, kako to uopšte utiče na SEO ako je urađen tehnički SEO koji se može videti na Lighthouse? Ok, ovako. Što se tiče 10 do 15 pluginova, to je tačno. Neki pluginovi zauzimaju više, neki manje. Međutim, kako WordPress funkcioniše, on ide kroz filtere i on bukvalno kači jedan po jedan plugin i čak i tako ako je pogrešno su instalirani i ako ih ima previše, može da se desi kolaps i da vam bukvalno uspori sajt bez potrebe. Ima jedan plugin, zove se samo setim, mislim tipa Optimizely ili tako nešto, gde vam omogućava da, i ako imate dosta pluginova, da možete da ih isključite na određenim stranicama. Znači, kažete, na ovoj stranici ne koristim ovaj plugin za reviews, odlično, nemoj mi ga paliti. I on će vam značajno ubrzati učitavanje. A zapamte, 0,1 sekunda, 18 miliona u prodaji Amazon. Sjajno. Zašto Plesk, a ne cPanel? To je dobra stvar. Ovo si baš digresija koju sam htio da uradim, taman ide vam prilika. Na kampusu u Americi, malo ću urediti digresiju, su napravili istraživanje. Stavili su jednu mašinu za prodaju Coca-Cola. I oni su testirali koliko se prodaje Coca-Cola, skapirali su prodaje se 100 Coca-Cola dnevno. Onda su posle toga dodali jednu mašinu koja prodaje Pepsi. Šta mislite šta se desilo sa prodajom? Da li je se povećala, smanjila? Tako je. Prodaja se povećala. Obe mašine su imale po 200 prodaja dnevno. Zašto? Zato što u prvoj situaciji imali hoću li da kupim sok, neću da kupim sok. A vamo uopšte kad imate dve mašine ne pitate se hoću li da kupim sok, neću da kupim sok, nego hoću li koku, to je Coca-Colu ili Pepsi. I samim tim kupci gube opciju da razmišljaju da ne kupe uopšte. Isto tako, ako niste znali, cPanel i Plesk su isti vlasnici. Tako da možete koristiti jedan i drugi, bazirajući se na istoj tehnologiji. Meni je, na primjer, Plesk lakši da mogu da menadžujem više stvari i tako se pokazalo. Hvala ti. Da li imaš neki predlog za tool za AB testiranje? To je koje postavio pitanje. Ako koristite Elementor sa WordPressom i WooCommerceom, imate jedan blog post koji vam pokazuje tačno kako da uradite Google Optimize na samom sajtu. I to je to. Znači, bukvalno imate blog ukceca u Google Elementor, Google Optimize, odmah imate tutorial kako da to uradite. Koliki rok dajete klijentu da vidi prve rezultate nakon SEO prepravki? To je dobro pitanje, to je jako dobro pitanje. Sve zavisi od tržišta. Mi kažemo, slušajte, imate više varijanti, ali mi kažemo najviše minimalno 6 mjeseci do godinu dana. Jer u prvih 6 mjeseci se zavisi od tržišta, naravno, nalazite u nekom takozvanom sandboxu. I Google vas pomera napred, nazad. Tek posle 6 mjeseci oni vas, pokazali ste se, ljudi vas vole, onda vas oni pozicioniraju i onda se tek borite da li da stignete na prvo mesto, to jest na prvu stranicu ili ne. Imamo komentar od Vojislava Tanaskovića. Kaže, Google Optimize ne postoji od 30. septembra 2023. godine. Dobro. Čitam komentar. Znači, ja sam bukvalno gledao pre neki dan kad sam pravio prezentaciju, meni i dalje dostupno. Možda i isključeno za određena tržišta, a možda kad se zove u shutdownu. Tako da, morat ću da ažuriram prezentaciju da vam nađem alternativu. Bear with. Pišite mi u LinkedIn pa ću vam odgovoriti, naćemo alternativni tool.
Da li bi bolji efekat imali screenshotovi konkretnih recenzija na sajtu, na primjeru eteričkih ulja, umesto prepisanih tekstova, čak i ako je dosta ružnije? Najbolja stvar koju bi ja preporučio je ako imate dobrog programera koji može da izvuče sa samog Google-a recenzije i da embeduje ih na sam sajt. Onda to govori u stvari verodostojnost tih recenzija. Ovako je sve hearsay, što bi rekli na engleskom, ili jednostavno dajem vam na reč. Tako da, moj predlog je da importujete ih direktno sa Google-a. Mislim da ima plugin, zove se Yotopo, koji omogućava da to povučete sa Google-a direktno. Bilo je tu i nekih pohvala, moram da pročitam. Kaže, totalni si car, ali ne možemo da ispratimo, jako si brz. Da li možeš da pojasniš SGE analizu i prompt injecting? Čemu se pričao? Ovako, što se tiče prompt injecting, to znači da vi ubacujete neke nove informacije o tom proizvodu. Vi morate razumjeti da LLM-ovi, i to je glavna stvar i debata kako sad funkcionišu, je da ljudi moraju, i to pravi ljudi koji ih u laboratoriji, testiraju sve informacije što LLM-ovi dobijaju nazad. I oni kompiliraju, stavljaju to kroz neki filter, tako da kada radite prompt injection, radite prompt injection koji je realan, jer će to, kad bude išlo nazad, realni ljudi će to testirati, proveriti da li je to istinito i onda će ubaciti bazu znanja. Znači, to je već malo duži proces. Da, još jedno pitanje, da li imaš preporuku alata za prompt injecting? Alati za prompt injecting, iskreno ne znam, ne preporučujem, zato što je prompt injecting je malo specifična stvar i to je još gray area koji nećemo da dotaknemo, ajde tako da kažem. I evo još jedan komentar, kaže, iskustva se spomenju danas kao najbitnija. Da li praviti kompromis između automatskog povlačenja recenzija sa, na primjer, Google-a, Mete ili sporijeg učitavanja page-a? Automatsko povlačenje iz Google-a je bolje, čak i ako su negativne ocjene, barem su istinite. Znači, desi se, dođe neki launcher, znači sam Steve Jobs je rekao, ako hoćete da zadovoljite svakoga, prodajte sladoled, jer niko neće biti zadovoljan uvijek. I bolje je kad zove meni recenzija od nekog mog klijenta koji je ljut i nek mi ostavio i trojku i keca, ali ljudi će shvatiti da smo i mi ljudi i da je to normalno, svako greši. To je sasvim deo svega. Ali ako imate, na primjer, prosječnu ocjenu na Google 1, nešto, onda definitivno nešto nije u redu sa vašim biznisom. Da, još jedno pitanje se odnosi na recenzije, ali dosta si toga već odgovorio. Da li će veštačka inteligencija preporučivati proizvode koji su sponzorisani, odnosno kao što je Amazon sada pay to win, kako će kontrolisati AI da predloži najbolji? Odlično pitanje. Pa, definitivno hoće. Verovatno će napraviti 2 tira. Kad predloži, bit će verovatno 2 nivoa. Prvi je onaj koji je predložen by Google ili tako nešto, to će biti plaćeni. I on će ga zove predložen by the community, gdje će verovatno biti besplatni. Tako mislim da će taj interfejs biti. Nažalost, ponovo prezentacija je bila u PDF-u, ali imao sam slajd da tačno pokaže sa 2 reda. Prvi red koji je u stvari sponzorisan, a drugi red koji je by community ili jednostavno generisan sa sajtova. Mislim da smo sva pitanja konkretna prošli. Ovdje je bilo i nekih recepata za burek, ali to nadam se da ste prepisali. Ako neko pitanje nisam odgovorila, možete da mi se javite, ali ajmo još jedan aplauz, pošto si ranije završio 3 minuta do kraja. Može jedan selfie? Može, ajde jedan selfie. Hoćete da podignete ruke? Evo. Hvala puno svima.